uri murimo yo timbi witete na mbere otamba bone nentere chiembe akaribaka ine baba oshumire kenda kuthimo murimo yo utubone botumete abisa bogima ntere chiembe north kwiranire be shumire na kwambire kuthima akari pataoni ya Lare kenda kurona murimo yo. Nicola Chabare aina ntata nkuluki Kinya together to ina timbi holistically county on there tonete murimo yo ingetere ne chegembe Ratimbi to ingita muno turene kire sub counties shetu cia Meru County egembe north ithara ye namba ya ithatu ithingatirite Imenti South na egembe South riu egembe north ikejira au na iu namba inyingi muno ira ithaira nuntu o nyuma mieri ithatu egembe north ni thaira kinenkanira ajie batigukuruka 500 bau ni ajie baba ingi muno bara bakwithira bakionekana bena murimo jo timbi imakoje maramaro oruto makoneni na bora murimo gwa timbi uthite na mbena kwithirwa otabarikitie enterino oche egembe north na ara ukonekana egembe north ne moya sub county ira chithagirwo china murimo ojo kwa wingi no ende ntugo oje munthi kinya wethirwo igukuri na screening ya mwingi ya manto megia murimo ojo wa timbi na thina chingi echibara utiri antu obainge bara bumeria kuthimwa mirimo eno kuonekana wethirwo abaeneo muntu wende na bathigwe ya gathimo akoliwa thinere nio ethra ona wethe timbi we nio ana murimo yunge we na yo kero kare ndawa muno la itura Lare kugura kwina toba na ibara bibingi kwanje tukuru egembe no thitu namba 1 na mirimo ya timbi ibara ka biosensia ko kankoria akariba itura riretu boibo screening kana boibo mandaitari to atura kenda to yukiondumeu no to for sure ndaitari bobo na ti kawaida ni unduma tu yeyete na unduma tu metume itubati uturagenda tumitumira na tumitumira ndi bantinji kibatu no ntu kinya kuona screening yitu kubwithirwo utheri riro amienda otimiona yo utheri lakini thaika turarumwa kama sinani na ria tumienda na ngatwaita kuria na mbesa twaita kontu na kontu hospitali sekoraya tiento ya wainda bure tiento ntwagike utheri ubati kuita mamusi boke ya guthimo nyabo emisi na bo aturabuka thimorere mantu ya rilishwa na kuri na ogu ogwati muno nkurukibu kuthina mbena kuonekana ukaya kwithirwo antu batibu magiria kuthina mbena kuthimwa ati ino awithirwe muntu aina murimo na akathina mbena ochutambia na atakomenyekana aina murimo na kogu antu bakiura waibwega bakaibu magiria kuthimwa nikenda bamenyekana abaina mirimo ena nikenda abathina mbena utungatirwa na ithira iko batere muntu wende athimwe no ntu akabatithio rongi no rongi na tefia muntu wende no ndumia ongi kwendo atio nene sana kibarati kwa kuthimwa no tore na kwatithia muntu ngi murimo akethwa akiachwa ntuko cionthe ni murimo no mwanka be bathimwe bathire thina iba na cio meri ati kwatithi bangi mirimo mingi no ntu thina yu ni sikwiyania na antu na ndui nyingi ukona antu iba wachua na bakare akwiya kuthimwa utumbo mbira timbi kaumba withirwa utina juo mturore yao norongi nombo kuwatithia wakora ukuwatithia antu abaingi mustili arume barire mamuno ginya ntumurime we bongo ibe bautandra wote imwe kuruta ya ndawa no timwe kuruta ya kunyundawa ko wetha sio wa mwandikira kabalo iteta tu na keri ya barifa to barifa kumegebe north betan class Chabare.